Entseng jalo fa go nna ka tsela entseng jalo ra bo re gorogile mo letsatsi le la botlhano wa kgwedi ya Ngwanatsele a tlhola malatsi a ka nna le 22 ngwaga wa 2024 e le mo tshokologong ya letsatsi la botlhano tse re jalo metswe ka nna ile merataro go ka tlogela ura ya gago ya borataro mo stationeng sa go sa Garankuwa FM rona ka kwano re aga setšhaba re tsamaya ka lekubuleo la 107 megahertz bagaetso dumelang dumedisiwa le go amogela ke kodu ya mosimane mo setla rorisang matea re tlo go nna mmogo mo gaetso ra go nna mmogo sebaka sa a re dire metswe ka nna le 54 go tloga jaana go nna ra go iwetsa jalo ka ura ya bosupa thulaganyo ke thulaganyo ya tsa metshameko e bidiwa jalo gore ke GFM Sports Talk re tla fa la botlhano mongwe le mongwe ura ya borataro go ya jalo ko ureng ele ya bosupa thulaganyo tsa tsela gompieno ke ngwe ya dithulaganyo tse e leng gore di tlotlegile thata ebile ke tse di kgethegileng thata jaaka tse di fetileng mo malobeng le ya tsatsi la gompieno e tla be kgethegile gonne go na le ba re tla re tsa jalo leeto la metshameko le bona re utlwe gore ke tse di feng tsa sešeng tse e le gore ba ka ba re tsholetse tsona mo letsatsing la gompieno go gopotse gape gore re na le nomoro ya rena ya tlhaeletsano ya WhatsApp kana o ka romela kana o ka re letsetsa mo go yona kana o ka romela lentswe kgatiso mo go 0723900474 0723900474 re tsena fa mo thulaganyo ya tsatsi la gompieno thulaganyo e leng gore e tlhophilwe ka ke ntlhopheng ka go dikabong tsele tsa di Telkom SA Radio Awards ke yona thulaganyo ya GFM Sports Talk e tlhophilwe ke ntlhopheng ya dikabo tsa di radio tsotlhe tse leng teng mo nageng ya Aforika Borwa mme dikabo tseo di ya go diragala jalo mo bekeng e tlang ka kwa Johannesburg mme ano le rena re bo ntlhopheng mo go tsona dikabo tseo re le best sport show gareng ga dithulaganyo tse dingwe tse le gore di a tlhagelelang ka o bolelela ke sa kgwe matheganong gore thulaganyo ya GFM Sports Talk e mo go top 3 mo di radio tse leng teng ka kwano mo province ya Gauteng tsa loago ke top 3 mme ke top 5 mo di radio tsotlhe tsa loago tse di leng teng mo nageng ya rona ya Aforika Borwa re mo go top 5 mme mo Gauteng re mo go top 3 go nne re na le Groot FM re na le Alex FM le rona re le station sa Garankuwa FM fa go tla mo thulaganyong ya tsa metshameko le gale re tsena fa re geletse dikeledi go notla gopola gone gore mo bogareng jwa beke go totobaditswe ebile totobatso e tlhageletse jalo go tswa ko ba sa fa tshwane nna ke kgonne go ile moga mo gore re latlhegetswe ko mongwe wa rona ka kwano mo motseng wa rona mo motsesetoropong wa Tshwane ke bua jalo ka modimo wa bolo tla gopola gone gore Lucas Masterpieces Moripe o tla mo gopola motshameki wa mola wa setlhopha sele sa Pretoria Kellys o robetse boroko jo botelele mme re le thulaganyo ya tsa metshameko ebile re le baagi ba Tshwane re a moya wa gagwe o robale jalo ka kagiso tla gopola gore le bala ka kwa Atteridgeville le teeletswe ka ene reo ke bua jalo ka Lucas Moripe ka mogwe le gore na itsege ka tseng Masterpieces ga ise ke mona a tshameka mme fela ke utlwe dipuene ga ise ke mona a tshameka tota mme ano ra re tota moya wa gagwe a robale ka kagiso na sa godile lena re Moripe go nna la bofelo fa ke ne ke mona o na a dirisa wheelchair gore a ye ko mafelong a farologaneng ya no ona sa godile ke tele ona a kubugetswe gape le ke bolwetse le fa ile gore ga ke itse ke bo bofe mme fela e ke tene le motho le gore o na fokola fa le fale ya no re le station sa Garankuwa FM re le thulaganyo ya tsa metshameko ra re moya wa gagwe o robale jalo ka kagiso re go bolela tsatsi la gompieno thulaganyo ya rona ya tsa metshameko re tlo go bua le Asanda Bidla o tla go bolela gore Asanda Bidla ke mo presidente wa Blind Cricket South Africa setlhopha sa Aforika Borwa sa batshameki ba ile gore ba fokola mo ponong setse le mo leetong ba ile ka konageng ya Pakistan metshameko eo ya simolla mo letsatsing la ka moso semmuso ka konageng eo ya Pakistan mme yaanong re tlo go buisana le Asanda Bidla le re buisana gape lena e le ntlhopheng wa dikabo tsele tsa di Gauteng Sport Awards tse le gore di ya go tsaya karolo mo letsatsing la Sontaga go tla gopola gore le Garankuwa FM lona ke ntlhopheng ka go dikabong tseo tsa di Gauteng Sport Awards yaanong Asanda Bidla re tlo go buisana le ena re utlwe fela tsa seshe tota re rulagantse pegelo ke kopane le ena mo bekeng e fetileng fa ke ne ke le ka ko Johannesburg ke etse merero ya di Gauteng Sport Awards mme ra kgona go rulaganya puisano e leng gore re kgonne
go nna le ona nna le ene mme yana o tlo go utlwa mo go sona station seno yone puisano eo mo maitsibeng a letsatsi la gompieno mme morago ga fo re tlo go lebella gare ga tse dingwe metshameko a mafelo a beke e leng gore tseya karolo thata ya di-league tsa selegae ga rankiwa local football association ke a itse bana le metshameko mme le one metshameko re tla nna ntse re sheba fa le fale gore e tsamaya ka mokgwa le tsela e ntseng jang mme ka kwane diphaposing kgaso re solofetse go nna jalo le puisano le o e leng gore ke mokaedi mogolo wa lebelo la Tshwane North Ultra ke bua jalo ka matlhomola Hlokes Lebeya re tlo go nna lena mo diphaposing kgaso re buisane jalo ka lebelo leo le tlo go diragala jalo mo ngwageng o tlang go ne go na le conference ya bobega dikgang e ne ba itshotse mo bekeng e fetileng ka ko Centurion mme go na le di motho a ka re jalo ke diphetogonyana fa le go ka tokafala ga sona setlamo so sa Tshwane North Ultra mme yaanong Hlokes Lebeya ke ena moeng wa rena mo diphaposing kgaso mo maitsibeng a letsatsi la gompieno ka mokgwa ile gore ba kantse ka teng GFM Sports Talk ke a go laletsa le ka go ga ka go mo nomorong ya 0723900474 gore o ka romela jalo melaetsa khutso ya gago o ka romela dipotso go sengwe le sengwe se sa amana le tsa metshameko tse o batlang jalo gore re ka bua ka sona mo maitsibeng a letsatsi la gompieno le gale re go fe jalo fa go na le se le gore ke kitsiso fa ba re welcome to 2024 Festival Soul Sessions ka kgwedi ya Sedimonthole di 1 December ka ko Mzansi Resort e mo malobe ine itsege jaaka Morula Sun go tla be go na le se motho a se bitsang gore ke welcome to 2024 Festive Soul Sessions mme ka ko ba diregatsi ba akaretsa Wilson Binkosi Lady Zamam Amon Mokwena Tino Mesh wa Garankua FM go na le Paul Mtigaga go na le Paul K go na le Zanazo the Legend ga mogo le Joy the DJ mme ba re moaparo wa letsatsi leo ke Shorts and Shades mme ba re ditekete o di fitlhela jalo ka ko CompuTicket VIP we fitlhela jalo ka 500 rand mme tikete ya go tsena ya botlhe yone e bilwa jalo gore ke 250 ke a general mme di khoro di ya go bula jalo ka uri ya bo lesome cooler box o ba re o duela fela madi a ka nna ka 50 rand fa o batla tshedimosetso ka botlalo le letsa mathene mo go 072 387 0478 072 387 0478 ke 20 welcome to 2024 Festival Soul Session o itlisirwa jalo ke ba Metro FM ka mogwele gore di ka gone le gale ga jaanong a re go rekisa gape mme fa re boafa re tlo go tsena mo puisanong ya rena ya ntlhale Asanda Bidla o ile gore ke mo president wa Blind Cricket South Africa nna ntse o tlhailetse ke GFM Sports Talk nna ke nna Rorisa Mati ya dumelang bagaetso o na le kgwebo